Siapa si Maroding? Aing tas ulit awewe bang. Kunaon sih eta? Aing ditonjok bang. Masahan wani-wani nonjok sia ku aing kebugan saja mana? Awewe aing bang. Napedah naon sia ditonjok ku awewe sia? Tepira aing teh bang. Hayang romantis nunda kembang di dieu dina ceulina. Pira ku sia nunda kembang ka awewe sia nepi ka ditenggeulna kembang naon ket? Kembang api bang. Aduh sia tidak punyuk. Kembang ros kayak melati lain kembang api ya sia edan teh. Tuh pan tadi nama ek romantis engke tahun baruan. Sia anu tolol bal lain romantis. Gua tuh kalau kan nyarekan ka Ku aing. aing. Carekan tuh awewena. Sia anu polohok. Dok! Ya barang pencet ya? Tuh dari itu tuh barang pencet ya? Oh Tuh, bereskan dulu nya. Urang kamar mula. Beres sih, beres aja. Yo, beres. Aduh, nasi banget cetek gitu gini kalakan awin ah. Wah, anggar ya dicat awina, ya dicat kaina, ya tembokna cete aing macan pernah dibalasnya salah anjing. Kan ku cabut duri pedih dalam hatimu. Ayo coba. Siapa tuh atuh punya? Ampun aja. Nyari aja. Kenaon atuh di dieu? Aing nungguan pembaturan. Hari ieu acara naon ieu Jang? Ya acara pembukaan Pembukaan naon sih teh? pembangunan. Toko besi dan bangunan Tunas Baja Cipaku. Oh ayeuna ieu launching. Anyar buka. Pan si Obas teh bukan di Depok lain ieu teh. Obas ieu teh. Sabangna ieu. Oh. Ya, daripada ulang-ulang antar meuli pakuyak kan tuh. Yuk. Tapi buruhan aing wah. Di buruhan paling siap. Oh. Itu mah besi mana ya? Besi, Sagala besi aya di dia. baja ringan. Urang main meuli cat aya mah heula. Ayo dicat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai ini. Selamat. Alhamdulillah. Tolong tunang sehat. Alhamdulillah. Om kaca bang ayeuna hari dia. Alhamdulillah. Kan kampung di Depok teh. Oh, anu Depok, Cibinong, Bandung, Tasik, alhamdulillah Luar biasa. Dan mulai merambah ke Ciamis. Alhamdulillah. Pokoknya mendoa terbaik sehat selalu. Ya. Alhamdulillah. Gua beli meser set. Oh, siap. Mangga. Siap. Ringan. Siap. Kira-kira cat naon mah? Kanggo cat tembok teh anu warna koneng atuh. Wah. Kekiraan warna koneng. Siga tai meureun. Ulah nu koneng teh. Lu kumaha cek Tang warna hijau tah. warna anu hijau aja nih. Mohon. Wah. Jadi buruhan ieu kawan naon? Ada buruhan. Tilu. Ini buruhan tuh. Kalau buruhan. Datang Buru atuh. Anu cium kayak gini buruhan ieu. Besok buru. Sabarana. Ya, nanti kita. Tilu kaleng jantan 300.000. Oh 300-an atuh di TP-nya neng. Ah, mohon mangga, Pak. Ieu nama rekeningna. Mangga. Oh mohon. Tangannya 300. Mohon. Siap. Atur nuhun, Pak. Mangga siap. Ayo Cio. Tapi buruhan sabaraha teuing aing. Mancing ke mana? Oh, udah kita beli cat ah. Kiraan satu ya udah ketik. Kemana buset? Apa nih? Tuh. Tuh penawar cenah yang di buruhan.
Oh, pakiyo siya karunya. Ano mawain? Siapa tuyok ka? Sige, panik. Nakamaran na dyan, mga yung usay diyan. No! Dialog ka. Ayan. Oh. Ha. Ay, vlog. Dari so. Enak. Goblok. Nipu goblok rahasia. Sok yo. Siya goblok di kotok nih. Ani senol di kotok goblok. Pemarap pe. Mari saya ani goblok rahasia. Sok ayaw pa. Hindi teh. Oh, itu. Kemana, euy? Jadi kabur.